Maya payabak po kay katamungan. Yabe talaking kay katang panalangin kaniting misa, ding kapasalamatan ayayang pangdari, Mr. and Mrs. Danilo Lalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. Sarmiento and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Remy and Seni Mercado and family, Roger Arceo and family, Chito Carewon, Marwan and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Nelma Yalung and family, Eugene Esteban, Engineer Raul Canlas and family, John Bumanlag, Aguilar and David family, Erwin John Maniago, Lourdes Enriquez and family, Liangco Macapagal and family, Raymond and Celia Alfonso, Bong and Jean Galura and family, Alexander Nicdao and family, Rosvi De Leon and family, Lancel and Hilda Lagman and family, Rodel and Jennifer Romero and
Lilibet Pineda and Gracia Vergara, Henry Rodriguez, Maura Macapagal, Beatriz Mutok, Ernesto Supan, Kambering Sablang Kaladua, King Purgatorio, Talakad Tamo po. Ing lagyo ng ipampo ng anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, ating pamakyagom ng banal na Espiritu manatili kay kayungan. At keka antimurin. Bendisyonan tayo po ngeni ing korona ning Adviento. Manalangin kamo. O Diyos, ay pami, mitipon kami king lagyo ng Jesus, ing sala ning yato. Aduan mi kaya ka ing bendisyonan me, ing korona ning Adviento. Mipaga na ka king alanganga ampon alang kupas alugod mo. Kami yakit king pamamye mo kaya kami, king bugtong ay anak mo. Saupan mo kaming misadya ka ring sarili mi, para king kadwanang panyatang, at saupan mo kaming tune magmasusi ang timong kapigaganakan, king mumunan ng panyatang kaniting kapaskuan. Kabang sisinjan milar ating kandila, ipaganakana sana king ikristo, yung sala mitabi king karalumduman, abinungan na ning kasalanan. Pagkalaman mo karing grasyang painggulot karing kasalanan mi, ban manatili yang milalablab ing sala ning lugod na karing puso mi. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
Sisintalangin na rin kakatang kasalanan, bata maging karapat dapat biyampang karing banal a misteryo. Iyagkastang miyag nanagnaning kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu, at kay kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat, King marok. At King pamagtamad kong gawa, King maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipanigapu ko kang nuwa na Mariang kapilanman birhen. Karing sablang anghel ampon banal. At kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. King Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at King pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana King Bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. O lubos, o Diyos sa lubos mayupaya, ikaming sasalpantaya keko, magparati kami sana karing banala dapat, bana pagsadyan miyang matampa, ing panyatang ning talapangabos, apenga ako mong datang ketking yato. Kanita, pangayintuliran ming kamtan, ing miyagom kayo, king maligaya mong kayarian. Iti aduan mi keko, O Diyos, king kapamilatan ng Kristo ng anak mo, ang mabibiyan po ang magari kambemo, king kami atunganing banal Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibot, King libro ning propeta Jeremias. Lawan niyo, dingaldo darat ang lo, inginu, ing magsalita. Potang tuparang kunitang kanuwanan apeng ako ko king bale ng Israel at king bale ng Huda. Karing aldoreta at king panawunayta, paltoke king pamilya ng David, ing metong abanal asanga, apairal king katuliran, ampon katapatan, king meto kayarian. Karing aldoreta, ing Huda maglwidya, at ing Jerusalem, ni biyebiyang mitmong kapanatagan, at ining lagyong iyaws da, king siyudad ning Jerusalem. Ing Ginu, ing makaligtas a hustisyami. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Kaya ka o Ginu, yayat nake, ing kaladwa ko. Ke kawo Ginu, yayat nake, ing kaladwa ko. Ginu, ipabalo mo lakako ring dalan mo. O Ginu, ituro mo lakako ring daklat mo. Iyanad mo ko king katutuan mo. At ituro mo ko uling ikang Diyos at talapagligtas ko. Kaya kako manalig king patitingapon. Ke kawo Ginu, yayat nake, ing kaladwa ko.
ing ginumayap ampon makatuliran niya, tuturuning daklat, karetang malilili. Tatayra na la rin pa kumbaba, king gustong daklat, tuturuning dalana, karing maluka. Kekaw Ginoo, yayat na king kaladwa ko. Katapatan ng ponlugod la, ring sablang daklat ng Ginoo, para karetang tutupad, king kasunduana at ikaburian. Ing Ginoo makasadyayang makikaluguran, karetang atin takot kayo, ing kasunduana, lalantad ne karela. Kekaw Ginoo, yayat na king kaladwa ko. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, king kapulungan, karin Tesalonika. Lalo na sanang pasulungan, ang pompalablaban ng Ginoo, ing lugudyo, kanita, aluguran niyang metong ke kayo, at ding sablang tao, antimonong makananura kayong kaluguran. Pasik na nga nalasana ring puso yo, king kabanalan, baka yung maging alang pangat at siya, king harapan ng Diyos, at ipata mo, potang datang ne, ing ginutamong Heso Kristo. Kambera ding sablang banal na. Amen. Katatawlian kapatad, apag-aralan nyo na kaya kami, nung makanano kayong sukat mi biyebe, baye nga pamatulan ing Diyos. Ang gaking kasalukuyan, yan ing daraptan niyo. Inyangin ni, adwan mi at panagkat kaya kayo, king lagyon ng Ginong Jesus. Ing lalo yu pa sanang isulong yan. Balo yun na laman ding panabilin alikwan mi kaya kayo. King kayo payana ng Ginong Diyos. Ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Ingin manatili kaya kayo, At kekan timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kekaw Ginoo. Atin mayakit amiyayaliwang palatandanan king aldo at bulan at karing batuin. At ket king labwad ding bansa mga sakitan lang emunano. Erabalo ing sukat dang daptan paulining alingongo ning dayat malat at ning malimbuyong alun. Ding tao mga bungsul king galgal at takot king pamanayara, king umenang dugpa king yato. Pablasang ding pwersa na ning banwa, mga lisyala king sadyarang dalan. Kanitaya palto, ing anak ning tao. Daratang iya babo ning biga, kambe ning upaya at maragula kamalan. Potang deting bagay magmula na lang mga palyari, talakad kayo at matna. Ampat ing pangakabos yu milalapit na.
Mingat kayo king sarili yu, yu paintulot king sarili yu, ing misoso kayo, king milalalong pamamangan o pamaglasing, o kaya king niyayaliwang pigagap, ning bieke ti king yato. Magkang ingaldoy ta datang yake kayo, kayo makasadya. May ngaring inumang asilo, uling datang at datang iya karing sablang lelangan mabibiyeke tiking labwad. Kayo matudtud at manalangin kayong alang patugot. Baka yung mikasikan ng dumalan alang kasasagkulan at mikabos kareting sablang bage ang mga palyari. At talakad mit mong kapanaligan kingarapan ning anak ning tao. Iting mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian ke kawo Kristo. Mayapayabak kaya kayungan po. Maya payapa. Umpisan tayang ngini ing bayong liturgical year C. ABC lamo rin kaya katamong liturgical year, durut-durut la. Yarita na keng B. Mapupupos siya king Christ the King Solemnidad. Umpisan tayong bayong liturgical year, keng mumuna ng Domingo ning Adviento. Pero tandaan ng tao po, metong yang season, ing Advent Christmas, mitatayid la rin. Etalapi kakawani. Kalupanan ning Quaresma, panahon ning pangasubling mebye, Lent, Easter, mitatayid la rin. Pipinduan tala mo, banting upayang atimid tamo ing burin ng mensahe ning subsection na ning season of Advent Christmas. Ing panahon ning Adviento, panahon ning pamanenaya, ampong pamagsadya. Pamanenaya, ating siguradong panenayan. At pamagsadyaya, keng kapag masusyan, anting komemorasyon, pamagmasusi, pamigagana ka. Adwayang dake, manibat keng first Sunday ngeni, hanggang December 16, o iting first part. Manibat, December 16, hanggang Pasko, hanggang panaunan ng Pasko, yapin ng second part. Ing first part, titimid niya ng Adviento, ing pamanenaya, king kadwa ng panyatang, ng ginutamong Yesu Kristo. Ing second part, pamagsadyaya, king selebrasyon tamo, king mumuna ng panyatang. So, ing kaduang panyatang, yang panenayan tamo, king Adviento. Ing mumunang panyatang, yang pagsadyan tamong pagmasusyan. Para kitang mumuna ng panyatang, yapin ing pangabayit na busal tamo. At ining simbolunan ning Advent treat, yung simbolunan ning pamanenaya. Masanting pong umpisan tayo yung liturgical year. Kanita po, seminarista kami, at kaming metong nga seminar. Metong yang pari, pero eksperto yaking management. Tiro na kaming mag-formulate objectives. At burina, keng parokya mi, o keng assignment mi, i-manage mi la by objective. Makanyan mo naman king eskwela ating pegaralan ausandang curricular framework.
Yapin ing understanding by design, i-design mi kay kang lesson agpang ketang parasan mong baluda reng anak. Ing maulaga, itang parasan. Magumpisa tamo kayang Advento, kayang katamong parasan. Ing Advento, ing Advent Wreath, circle ing alangang ganang lugod ni nga pong Ginoo. Alayang starting point, alayang end point. Mabilog ya. At dening pamanyindi tamo kareng kandila, bala mo progressive lang misisinjan. Ban kanito, king katataw yan, sinjan niya ing kandilang simbolo ng Kristo sala na ningyato. So panenayan tamo ing masalang biye, panenayan tamo ing alang-anggang biye. King panyatang na ning ginutamong Yesu Kristong kadwa, nga na ning Ebanghelyo, dakal alingongo, palatandanan, mga bunsol at galgal ding tao, takot, bala mong ngini, dakal pagyera, dakal pakalamidad, dakal papipapateng alang kwenta kareng politiko. Yung presidente, yung vice presidente, nanong pipapateda, ala, yung sarili ng interest. Pero kulang niya pa yan. Yung Ebanghelyo sasabihan na laganap at potang mapalyari ni ding tao mga bunsula king takot king pamanayara umedug pakingyato at kanita paltoya ing anak ning tao daratang yababo ning biga maragulya kamalan nyapin magsadya kayo king panyatang na at para king kakatnamo pong season of Advent Christmas, ang gana simbambengi, metong yaing temang gewa ko. Ing kapanayan, mangising yan. Ing lugod, titipaya, miyabiyeya. Ing tula, misasapwak yan. Ditak-ditak yang lalto. Ore ni reng tanda. Ore ni reng daralana ning Dios. At suke katamo. Akayabi atamo. Ing kapanayan. Awsan de pong actually mumo ng kandila. Candle of hope. Kapanayan. Yapin ing kapanayan, anyang mag-aral ko king college itang professor mi, king philosophy, kinwento ne, uling matwane, kinwento na ng mga nano yung excited mana yung mga naking asawa no. Mi pakali, lakad-lakad yun, mahaninayan, balo na, atin niyang anak. Balo na mga naking asawa na. Paninaya ni ingitsura na ning anak na. At anyang lumwalyo memang haya. Pengarin ating bayong bayit. Kaya beya ketang pangalalang na ning bayong bayit. Makanya niya yung kapanayan. Excited kang datang iya ingino. Tamo mo balo ng kapilan niya datang kadwa. Pero balo tamo datang iya. At balo tamo potang panyatang na ituki na katamo. Iyabi na katamo king kayarian na. Anyapin, ala tamong patugot magsadya ing misa pamagsadyaya. Ing pamanisi ka rin kasalanan pamagsadyaya. Ing pamanyuri ka rin katang sarili pamagsadyaya. Kasi atin tamong kapanayan manaya tamo. Mama sa tamo. Iyabi na katamo king kayariano. Itang pamagasang ito, itang kapanayan na ito, kakambal ni ing tiwala, king ing Diyos ipagpani
papagpane, alaning patugot bagbiye, ingalanganga ng lugod kaya katamo. Sigurado neng ibiye kaya katamo. At ing peka matas ng diling tanda at larawan ning Diyos kaya katamo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Makanya niya kalalam, katindi, alangkupas, ing lugod ni nga pong ginuking balang metong kaya katamo. At birya na talagang ibiyene kaya katamo yung kayang kabubugtungan ay anak ing ginutamo ng Yesu Kristo. Ban ipalto na, ipakit na, ipadama na, ing lugod na kaya katamo. King banalay Eucharistiya, in likwanen ng ginutamo ng Yesu Kristo, ining tanda ng lugod ban kanita. Abayan na kayo, alada kayong patugot, puntalan, ban luguran. Kapanayan, lugod ning Diyos. Ing larawan ning lugod na, ing ginutamo ng Yesu Kristo. Gustong deni, peniwalantala, paniwalantala, nung atintamong kapanayan at panamdaman king luluguran na katamo ni nga pong Ginoo oy ni ing sibol ning tula tamo. Ing sibol ning tula iyapin ning manaya kang datang yo ketang pamaninaya mo kaluguran kat susopan magsadya. Bahan kanita nga naning ebanghelyo kami pasoso king milalalong pamamangan. Kasanting na pangasabi na po, kami pasoso king milalalong pamamangan. Ing buri na ang sabyan, kamatako. Po, mo paano sila masyado yung pamamangan mo, ang po pang pamaglasing. O kaya miyayaliwang pigagap ketiking yato. Deni, nang minsan, i-distract na katamo. Kaya katamong paninayan. Nang minsan ilakaw da katamo, pan kanita, deng parol, mi-focus tamo kayong sala na. Sabayan may pang kalame, ang pang pamag-shopping. Nang minsan ilakaw da katamo, balata mo, oy tayong diwa na ning Pasko. Nang minsan lalakod na katamot lilis siya, ban panamdaman. Kaluguran ako ni nga pong Ginoo. Napaboren ing mikawani ko kaya. Deni nga dwa, ilaring panibataning tunetula Kristiyano. Ngani po sanang panahon niya na ning Advento at Pasko. Itang pekabuod sentro ning kaya katamong tula yang pigunaman tao. O ita sana ing mamiya kabaldugan kareng selebrasyon tamo. Tandala mo reta ning tula tamong manibat kingapong Ginoo. Anyapin kayang panahon ning Advent Christmas, ipanalangin tamo, ing Emmanuel, God is with us, ing Diyos kaya tayo, ning mabiye ing kakatamong kapanayan, king kayang panyatang, ning panamdaman tamo, ing alanganga ng lugod kay katamo, ning ing timan tamo, ing tula tamo, manibatan niya, king apong Ginoo mismo. Yamo, ing tune, panibatan na ning tula. Maging matula tao po sana. Uling God is with us. So pinugunaman tala rening at yukening makapaskil. Hope awakens. Balamo mo, ing kapanayan, pipiti ka na ko.
Eme darayu ing kaya kang panimanman to the end in mind. Love descends. Lo niya po, ing love na nga pong papunta kayo. Titipayang titipa. Para ka ring lelangana. Ating tula, panayang bibabay. Misasapwak. It breaks forth. Balamong makakulob iya po tang mispakyo. Tula. Kasi God is with us. Talagad tamo at ipasyag tamo ikakatamong kasalpantayanan. Itamongan Sasalpantaya ko king Diyos, sigpang lubos mayupaya. Linalang king banwa ang poniyato. At kang Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay espiritu. Mi bait kang nuwa na Mariang Birhen. Linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mi pakuking krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete. King katlungaldo, sinubliyang mebye. Pepaitas ya banwa, makalukluk wananing Diyos, sigpang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bie alananga. Amen. Nganing umpisan tane ing metong abayong banwa ning banal a kapulungan, maniga po tamong manalangin para karing aliwang tao, ing lugudan pon pamagmalasakit tamo, papakit na ing makabante ampon manaya tamo, para king maligayang panyatang ning talapangabos tamo. Ing kaya katamong pakibat, Ginoo pakalulu, ulitan tayo. Ginoo pakalulu. Kaniting panawuning pamagbante, lalo lasanang manalangin, ampon gawang dapat mayap ampon kapaglarinan kasalanan, ding sablang anib ding banala kapulungan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Ding sablang pamuntok ding bansa, king mabilugayato, akilala rasana kinging paintungulan ding bansa, at king gamat ning Diyos, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Ing grasya ning Diyos, tagkilana lasana ring mga siya sa puso, pauli ring pigaganap ning bie, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Lumawe tamo sana king paintungule king takot, nunepa naman king kapanayan ng pon kapanaligan, king pakalulu ning Diyos, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Baning anak ning tao, pagkalam na ing kanuanan karing sablang meyango na bie, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Pumalugoday pa, pakiramdaman mo la ring panalangin mi, kabang magsadya kami para king pamagbalik ning anak mo, king kapaminatan ng ning pamakiramdam mi king amano na, at pamagdawon king sakripisyo na. Itiyaduan mi king kapaminatan ng Kristong Ginoo mi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, maning kaya kayot ka na akong daon, matanggap yara paning Diyos, ibang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning ginuiting daon karinggamat mo. King ikapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna. King kasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. O Ginoo, tanggapan mo la ring ayin ay ayampang mi. Amenibat mo naman karing kalam at tinggap mi keka. At iting pigkalub mong gampanan mi ketiking yato. Magsilbiya sanang maging ablas. Ningalanganggang kaligtasan para kay kami. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginumanatili kay kayo. At kekan timurin. Yat nayoring pusoyo. Makayat na nalaking Ginoo. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing purian ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin man, oy pa Diyos sa malugod ampon maganaka. Kanitang migpakumbabayang dinatang antimong tao busalmi, ti parana ing sablang tingkamo kanita pang minuna, at biklat ne para kay kami ing dalan ning pangakabos. Ngeni manenaya kami at manalig, king manan minasana, ing kaligtasan ami pangakong miabye kay kami, potang Kristong Ginumi, miyuman yang datang kambening maula ng ligaya. Ulinita kambening sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming ligaya mo, alang tuknang ngamingan pupuri. Ikapining banal o ipa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtugming espiritu mo, antimoing titi pang ambon, kareting ayin mi, ban pabanala nala at para kay kami, gawa na lang katawan ang pondaya, ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, king pamaylasa ampon kamataya, no? Kinwaning tinape, pepasalamatan nakat pinuri, piraso na yung tinape, dinwang ni iti karing disipulos na nga, no? Kuwanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan kinwaning kalis pasibayo pe pasalamatan nakat pinuri dinwang niti karing disipulo na ngana kuana niti ikayungan at minum kayo kaniti uling iti ing kalis ning daya ko ing daya ning bayo ampon alanganggang tipan
Ami bubu para kaya kayo ampon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigagan na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Iniangin gaganakan mi o mapamakalulong ipa ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, daraon mi ake kaiting tinapening biye ampon ing kalis ning alanganggang kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ampon sumuyo keko. Ikamingan salang misulu-sulu king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o ipa ing banal na kapunungan mo, makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod kambe ng Francisco ing Papa mi, at i Florentino ing Obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepainawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, idalamulla at ding sablang mayangon na biye, king pakalulo mo ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bielangango, ban kambening nuana Virgen Maria Induning Dios, kambenang San Jose ng esposo no, kambering nuanay apostol at kambering sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka king kekabandaring panahon, apuryan ampon apaligayan da kasana, king kapaminatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapaminatana kamben ampon kayo, kagum ning banal Espiritu sablang parangalampon ligaya keko o Dios, ipang lubos mayupaya, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tamo mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami, King Sablang Marok o Ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, King panahon mi, ban King kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, King pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kami nga lang kasasagkulan, King Sablang kaligaligan, kabang panayan ang puan pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos, ay pami, ang ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol, no? Ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mula sana babalik dan ding kasalanan mi, nunay ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ning banal na kapulungan mo, at pamayapan ang ponpisan metongan me, agpangking kaburian mo. Ika mabibiye ang pon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabi sa kapilan man ke kayo. At kekan timurin. Ipagit tamong yaning mikakametong tamo king kapayapan. Diyo'y kordero ng Diyos niya yung milalako king kasalanan ng yatu, mapalad na ring mayayawos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Ginuek matampang tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin kamo. O ginureting banal na misteryo, aging pananmi, maging kapakit pakinabang lasana para kaya kami, king kapamilatanda, kaya ti paman king yato, papalirian mong aluguran mina, ingat tsubanwa. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang gidumi, Amen. luklukay po sa guli. Hinggang katamong monthly report. Dakala salamat ka rin minye donations in kind king milabasan bulan ning Nobyembre. Pamangan Sampaga, Rosario, pamangan ang pampamangan, merienda po pampamaglinis king kumbinto. Hinggang katamong monthly financial report, November 2024, in total alinog 195,847. Then donors, walk-in donors, in total the lagyudan po pang amount, 35,350. Then kaya katamo pong gastos, in total the 158,835.14. Summary. Receipts minus disbursements equals 38,900 divided by 2 para king share ng rector at shrine. Ing pondo na ng kakatamong shrine, 443,384.32. Pasibayo da kala salamat ka rin kayong bibigay kayong donation boxes, mass collection and intentions at donations in kind. Then kaya katamong project pa mga pang-abarnis na rin luklukan ng pong apostolary ka rin si Cloran. In total contract amount, 216,750 on ang ating additional expenses ape pagawamit para kayong varnishing ang papakayang pamangabit rubber karing kay katamong sikloran bangka nito potang i-buklat chula el maingi. Pero ayun po kailangan i-fold kanyan uling atin ako mang space kayong bitisyo na po kanyang lapangayarin. So yung total cost na ning project is 270,700. May mayad ta ng 158,375. Mamayad ta pang 112,325. Potang mayari na lareng luklukan. O rin po rin lind donations para ka rin luklukan tamo. Then group 1, o rin ding lagiuda, ang popang ing karelang dinonate, in total the 207,375. In group 2, dinivide ko lamo according to the dates linubla na po. In group 2, o rin ding lagyo, ang popang amount, in total the 118,300. At in group 3, in total the 37,000. So in summary, the donations from groups 1, 2, and 3 donors, in total the 362,675 minus payments, down payment, ang papang to pay. So yung projected excess is 91,975. Nung nano lamang pong sobra, may kabit laking fiesta/project fund. Ay po. At yung tamong account, deng sobra keng fiesta, pupunta lang ka rin, o deng sobra ka rin projects, pupunta lang ka rin. Ay po. Unless bisa ko pang mag-donate, dela pa po rin. Baka dito may dagdag lareng excess. Pero isarake, dis oras, mayari lareng luklukan.
Yung kaya katamong schedule, daratang nga Sabado, ang pong Domingo, yung second Sunday na ning Adbiento. In December 9, kanitaya mi pagmasusyan in Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Ing buri na pong sabihan, keng Santa Iglesia, ang liturgy, mas ating yang precedence in Sunday of Advent. Epo, mi palitan keng nanumang solemnidad. Ito mo yung purpose na dito. So, pagmasusin niya pa mo rin yung solemnidad, aliwa mo ketang Aldo, December 8, akaugalin niyang o kasanayan niyang mipagmasusyan. Kaya bating kaya katamong schedule, simbambengi, from December 15 hanggang 23, alas 7 ng bengi. From December 16 hanggang 24, alas 4 ng bengi. Abak. Yung simbambengi po, may itong yung sub-season within the Advent season. So, alata mong ausan simbang gatpanakon, simbang galingaldo, simbayang bengi. Mumunang aldo ning simbang bengi. Po, makanitaya kay. Ali mo munang simbang bengi, ali. So, season niya in reference tamo. So, it's a sub-season. Ausan tayo traditionally Misa de Aguinaldo, detang 9 days ito. Itang Christmas Eve, ausan tayong Misa de Gallio. Ating December 25, may atong yamoy Misa tamo, itang alas 8 na ning abang. Katataulian, mabindisyon niya yung kakatamong floor, ang paparing kakatamong luklukan, keng December 21, alas 4 na ning galingaldo. Yamong tagal kong schedule na ning arsobispo para puntala na katamo. Dahil aliwang Sundays na katmuna lang. So ining binyena, keng December 21, Saturday, ing pamamindisyon. Hopefully po this week, mayari ni ing tiles. Sana tuki lang mayari mo naman. Dahil kaya katamong luklukan para next Sunday, kompleto na lang. Dakal pong salamat. Si Claude kayo ngeni para king panalangin king Birhen ni Lourdes. Panalangin king Birhen ning Lourdes, itamongan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatulang ka ring maliligali, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula din kaya kang kasaupan at nakalalang masakit at kinayap karing karelang panamdaman kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan ban adwaning pamamilatan mong indu o indong kalugod-lugod panikwanan mo sanang mipagkalob ko kaya dwanan anting kapasalamatan karing sawop mo panikwanan kong makitulad king kaya kang kabanalan ban minsan ay aldo makapakirake ko king kang ligayo. Amen. Ipami at kabano misang banyang lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo. Ipamintuan ng lub mo kaya tisuli pantibanwa. Ingka kanan mi kingaldo ibiyam kaya kami kingaldongeni. Ampo ni patawad mo kaya kami ding sala mi keka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga mo kay paisaul king tukso no na ikabos king marok. Bapo Mariamit mo ka king grasya ang ginong Diyos at sukeka. Noon ka karing sablang babayat niya panamaning bunga ni ngatyan mo, Jesus. Santa Maria Induning Diyos, si panalangin mo king makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal Espiritu. Antimoing sadyarang ligaya, ibat king kamumulan, nginit kapilan man, manggaman king alanangga. Amen.
Ingino manatili kaya kayo. at kekan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ingi pating anak, ating banal Espiritu, Amen. ing misa mayari ne, umekoking kapayapan. Salamat, King Diyos. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key.